Specifična situacija na prelazu Jarinje, kao što je i specifičan život ovih mladih ljudi na Kosovu. Predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov i pored zabrane ulaska na Kosovo ne odustaje od kontinuirane pomoći našem narodu, te i ovog puta obradovao i ove mlade ljude dajući im na ovaj način podsticaj i podstrek u daljem školovanju. On je svim đacima, nastavnicima i roditeljima u ime građana Republike Srpske poželeo da im nova školska godina protekne u miru i bez incidenata. Neka ova pomoć bude iskorišćena za njihov bolji život i školovanje, a posebno da socijalno ugroženim porodicama koliko toliko pomogne da decu obuku, obuju i spreme da raspoloženi krenu u školu. Mnogo smo toga uradili za naš narod, za srpsku djecu, odbor, cijela Republika Srpska. Svake godine dovedemo bliže 1000 djece u Republiku Srpsku. Do sad je učestvovala 41 lokalna zajednica i bilo je oko 7000 djece po 7 dana kod svojih vršnjaka. Ja im želim svima mir, da dostojanstveno žive. Hvala im na njihovoj mukotrpnosti, hvala svima. A mi svi imamo zadatak, svi koji ne živimo na Kosovu i Metohiji, da im pomognemo, jer Kosovo i Metohija je dio nas. Meni znači ova donacija tokom školovanja, tokom celog života. Želela bih, ako Bog da Milorad Arlov dođe, da ga puste preko granice, da dođe da posjeti naše svetinje, da ga prvenstveno ja i moja porodica ugostimo, da osjeti tu toplinu kao što mi osjećamo prema njemu. Hvala dobrim ljudima iz Republike Srpske koji misle na nas. Svaka pomoć dobro dođe. I gospodinu Miloradu Arlovu po ovom suncu što je došao i eto ispoštovao nas ljude odavde. Hvala još jednom. On je najavio da će na jesenu u Republici Srpskoj biti organizovana velika humanitarna akcija pod nazivom Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji.